warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sadia kan sakana ko pamanapito anak pengampung ranaw sa adna kipito akan adakan nasoko na sumaka penggula na sa iri nagaguna pananadem. Apa kebabalabalas yang kuna suka isa-isa ubang sangka iya pata pengampung ranaw nawan yang kuna mada sudah segesoka digang giginawai. Sadia kong pemanari-nari na makanan nadia kan dikukur mata ko kebubayaan na mamamakin nag. Nati kurung kong pemana mangaraga mga umudawan nadia kan na masara kong kay papumagudaw laang ko kumanangan na usulan o pudini. Nataro to panirong ko na sukay isa-isaw ba nga sasangka iya pata pengampung ranaw kasubukon so tuwin tanwida pa awing ina nagudawin yan. Kaso mga manusia na darapaong ko na sudaway na ay nakatapo na so kalipata sa katina. Wassalam. Ada yang kamang kuakai
iku made mende benade radet ku tahu katang kudu subina di ngawaran nadi teu mangga taro beni ampira ta adola di yuri gade taro papalangan manake yuri de tanah de gebang sirang au